Dewan Anggap Papa Windu Pimpinan Ijam Salam spesial kanggo sang Aldi sing lagi pantang. Pokoknya caca Aro calon majikan sing majasi kan Sapa Mama Jihan Mama Jihan sing majasi calon Papa tuane Ana Aro calon majikan Sukiki sing desa Sleman Papa Widya Papa Widya Nok Widya sing dadi pengantin kanggo sing duwe soding. Papa tuane Ana ada di Bermansa. Cinta gagal mengsenok ibarat kamera ngeblur mengsejene fokusnya mengsenok bae. Mamaku suka mulia Mamaku sumber Mama Mila Pokoknya Mama caca Mila Mama Nok Mila Jihan Mama Mira Nok Mama Yuni Mira Papa Windu Milka Mama Milka Mama Bunda Milka Windu. tambah gede tambah kenceng Papa ne Bagas Sumber sinyal luwi gede demene Bapak Windu sing gue sumber matur nuwun. Oh iya Papa Windu kesuwun Bapak Windu Kanggo Sedulur Bapak tuan Dewan rumah. Ibu Dewan kanggo Bapak Dewan Mamaku suka mulia Kitot Papa Windu kitot Bapak Tamri Windu Mamaku Mama Tamri Emilka disanggung Mamaku Tamri Mama Emilka Mamaku Tamri Mamaku Tamri Mamaku Tamri Mamaku Tamri curiga malah pengen senok curiga cemburu Anggap Papa Windu senok cemburu Ang Mama sokong Aira cemburu curiga Mamaku Tamri kandane rindu lan Mamaku Tamri Obat Mama Aira Mamaku aku sama Tamri Mimi Waskina Mimi Hajar terus ini Kang Kajiudi Mimi Waskina cinta kadang butuh rayuan gombal Apa yang Mimi bagas Sedulur sing sumber tukaran dianggung batuke dijamin rasa nyaplang-nyaplang Aku Kang Jaya sing duwe sumber Mamaku Tamri tambah gede tambah kenceng Mamaku Tamri cinta ibarat Mamaku sinyal Mamaku luwi Tamri gede Mamaku demene Tamri tambah Mamaku kenceng Tamri cemburune sambung kanggo sapa Mimi Pokoknya caca Nok anak Jihan mantune buyut anak Pimpinan mantune Ijam. buyut anak mantune Ayah buyut Ijam. anak Mama mantune Ijam. buyut anak mantune buyut anak mantune buyut kanggo sapa iki Wong Mimi sumber Udin Siapa Mimi Don? Udin Siapa Don? Mimi Udin Mama Aurel Mama mantune buyut Iya curiga Obat anak medit malah pengen senok curiga Mama Aurel cemburu malah pengen senok cemburu aku sama cemburu curiga Mama Aira paling eman Mama Aira Mama Papa Windu Sedulur sing sumber Mama Mamaku Aira sumber Mamaku Aira Tamri Mama Aira Mamaku Tamri cinta kadang butuh rayuan gombal Mamaku Tamri Mamaku Tamri malam Mamaku kui enak kesukaran dianggung batuke dijamin pasrah ngaplang-ngaplang Mamaku Tamri cinta kadang ning senok ibarat kamera ngeblur mengsejene fokusnya mensenok bae anak bogone boyok disambung anak bogone boyok anak bogone boyok Windu anak bogone boyok sing sumber anak bogone boyok Mamaku anak bogone boyok Mamaku Tamri tambah gede tambah kenceng
Kanggo Bude Aurel sing Luwih super gede demene Papai Widuk